Dragi slušateljice, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u prostor koji dajemo gradskoj oporbi jednom tjedno na pola sata, s obzirom na to da i gradonačelnik ima svoju emisiju, pa ima i konferenciju za novinare kojom ga uvijek pratimo. Osmislili smo prije par godina ovaj termin. Nastojimo i da bude pravedna fluktuacija gradskih oporbenih političara, pa je tako danas s nama, evo već nakon nekog vremena, mjesec i pol, čini mi se da je prošlo, vjerojatno on zna bolje, gospodin Dejan Kljajić. Dobar dan. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu, pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima. Htjela bi da nam opet ponovite gradivo. Vi ste u gradskoj skupštini, bili ste prije Bandić Milan 365, stranka rada i solidarnosti, stranka je otišla u stečaj. Trenutačno? Ja sam predsjednik stranke BM365, idemo delat uskličnik. To je od prije 2-3 mjeseca? Tako je, odnosno nekih mjeseci i po dana. Mjeseci po dana, aha, prvo je išla udruga, pa onda tako ovo. Je. I kako je predsjednikovati? Odlično, zato što evo zaista sam iznenađen velikim interesom novih ljudi, članova, pogotovo mlađih ljudi koji me eto i prepoznaju na ulici, u javnosti, zahvaljujući prvenstveno našem stranačkom profilu na svim društvenim mrežama, odnosno na svim platformama se mi vrtimo i trudimo se dopriti do naših glasača, odnosno građana, ne kritizirajući aktualnu vlast, nego prokazujući, ukazujući na sve propuste koje sadašnja vlast na čelu sa, ja volim reći, slučajnim gradonačelnikom Tomaševićem čini ovom gradu. Tko je još u stranci s vama? Slavko Kojić, jedan renomirani političar, svi znamo, saborski zastupnik, dugogodišnji ministar financija grada Zagreba, osoba bez mrlje u svojoj karijeri, i drugi zamjenik, odnosno dopredsjednik je gospodin Jadranko Baturić i svi oni koji su bili u stranci Bandić Milan 365 do trenutka osnivanja nove stranke. Znači ima nas dosta. Koliko je to članstvo? Pa negdje oko 800 nas trenutno ima, s tim da je ona stranka bivša imala oko 2000 aktivnih članova. Do trenutka smrti pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a onda eto, neki su pobjegli poput miševa iz tonućeg broda, mada taj brod nije potonuo. Evo, mi opet smo sagradili novi narok za Zagreb. Da, što je lakše, pobjeći ili nastojati isplivati? Najlakše je pobjeći. Ja sam sportaš u životu i imao sam puno utakmica, puno izgubljenih, ali gubitnici su oni koji prestaju pokušavati. Znači ja se uvijek dižem, pa makar zadnji kap krvi, ja ću se boriti do kraja. I zaista ovo se pokazalo dobrim. Znači sad se više čuje za našu stranku, čuje se za BM365 i kažem opet, ljudi me prepoznaju i pitaju me za upisnice. Nećete vjerovati. Zanimljivo je da ste zadržali slova, pa čak se i oslonili jednom riječju na trenutačnu vlast. Da, ovaj BM još uvijek nećemo otkriti što znači. To će biti u predizbornoj kampanji u 4. mjesecu, a 365 dana radimo i idemo delat. Uskličnik je jedina stvar koja se oslanja na trenutno možemovsku vlast, jer oni isto imaju svoj nazivu uskličnik. Idemo delat je stara zagrebačka riječ, burgerska, tako da u principu evo, to posjeća, odnosno daje sinonim da smo tu da radimo, prvenstveno za građane. Hoćete li moći slijediti populizam koji je promovirao bivši gradonačelnik? Stalno biti prisutan, intervenirati kad treba, pa i pojedinačno. Ali to nije populizam, to je dužnost gradonačelnika. Mm-hmm. Mislim, sad imamo gradonačelnika koji i nema empatiju, nije među ljudima, hoda po gradu sa zaštitarima, tjelohraniteljima. To nije gradonačelnik, to je osoba koja je sjela u tu fotelju, nije shvatila ozbiljno svoju funkciju, jer gradonačelnik ne treba se baviti rodnom ideologijom, nego se treba baviti lokalnim problemima. A to su promet, komunalije, jednostavno ono što građani plaćaju svojim režijama. A najbolji gradonačelnik je onaj koji je među svojim građanima. A onaj koji bježi, mislim takvog imamo. Evo, moje pitanje, gdje je slučajni gradonačelnik Tomislav Tomašević, gdje je preskonferencija? Ovaj tjedan ništa nije napravio. Uvukao se u mišju rupu, prestrašio se. Čega se prestrašio? Pa aktualne situacije
koje je obitelj Kekin zakuhala u njihovoj stranci. Tako da boji se vjerojatno pitanja na koje neće imati odgovor. Odnosno, on uvijek ima odgovor, ali ti odgovori su smiješni. Uglavnom manipulacija, laž. Zamolila sam vas da ne komentiramo puno Kekine, zato što je predizborna kampanja u tijeku. Mi imamo dosta dobro raspisana pravila po kojima radimo na Hrvatskom radiju, pa ćemo to kad prođe, a i nije meritum ove emisije. Htjela sam da se malo dotaknemo sjednice Gradske skupštine koja je iza nas, da nam vi iz svog pogleda prepričate kako je bilo. Pa ja mogu samo do početka aktualnog sata. Ne znam da vjerojatno ste vidjeli, bila je u svim mainstream medijima. Ne, nisam, bio sam ljut. Znate zbog čega? Imao sam pravo na postaviti pitanje na aktualnom satu slučajno gradonačelniku, kojem se uvijek oslovljavam gospodin Tomislav Tomašević, i bio sam prvi. Ja se svoje izjave, odnosno sve nastupe snimam. Dok sam ja postavio kameru i stavio mikrofon, došao sam za govornicu i postavio sam pitanje koje se ticalo uhljebljivanja. Da išlo je u stilu gospodine Tomislav Tomaševiću, kako ste licemjerni, otpustili ste negdje oko 800 radnika, zaposlili 1000 u gradu Zagrebu, što znači da imamo još 200 više nego prije, a među njima su i vaši uhljebi iz Možemo, simpatizeri i članovi stranke. Ne bi to ništa bilo čudno da on u predizbornoj kampanji 2021. se zalagao upravo protiv toga. I onda je on dao svoj odgovor u stilu tako ste i vi, ali gradonačelniče, niste vi došli na ovo mjesto da budete kao i mi. Vi ste drugačiji. I kao takvi očekujemo od vas. Čak i mi iz oporbe očekujemo da budete drugačiji. E sad, u čemu je bio štos? Skupština, stručna služba, uvela novi način javljanja na repliku. Elektronskim putem, od prošlog puta. Do sad je bila ruka. Ja sam digao ruku, misleći da će to biti dovoljno. Stručna služba je to zabilježila kao da je ispravno. Ja sam došao za govornicu, Klisović, predsjednik skupštine, rekao, dobro, dajem vam riječ. I onda je rekao, ne može jer niste stisli gumb. Ja sam ga zamolio i rekao da sam svjestan propusta, ali bih molio da mi progleda kroz priliku, to nije neki propust iz razloga što, ne znam da li znate vi i naši slušateljice i slušatelji, mi iz oporbe imamo 4 mjeseca, svaka 4 mjeseca pravo na aktualno sat, odnosno pitanje. I čekamo. I znači mi u 4 mjeseca smišljamo pitanja. Ja sam zadnje večeri dobio popis od 50-ak ljudi koji su uhljebljeni. I sad sam ja čitavu noć to pisao, smišljao, sređivao, jer vi ste ograničeni s vremenom. I u prvom dijelu imate nekih 2 do 3 minute, nakon toga minutu. I ja sam to trebao onako složiti da ima smisla. I onda sam ja shvatio u trenutku kad je on meni drugi put rekao odite na mjesto, da ja neću moći odgovoriti napraviti završnicu sa svojim pitanjem. I jednostavno pao mi mrak na oči, primio sam se za govornicu i počeo čitati sva ta imena, što je njih jako uzdrujalo. Zaštitari su došli, primili smo za ruku, ja nisam se dao da me odvedu. Rekao sam ja sam savršeno smiren i želim da mi samo da priliku da pročitam ta imena. I na kraju gospodin Celakovski se digao i predložio Klisoviću, naravno Klisović to nije mogao sam, da svi napuste skupštinu. Tako da u principu ja sam izbačen do kraja skupštine taj dan i promatrao sam, odnosno imao sam pravo glasovanja na skupštini, na sjednici, iz druge prostorije putem video linka. Sad zamislite, apsurd je, potrebno je da se elektronskim putem glasuje, a onda me prebacio u drugu prostoriju gdje ja vizualno klimam glavom, dižem ruku, odnosno ili mašem glavom negativno, kako bi bio suzdržan, suglasan ili protiv. A znači sudjelujete, ali ste u drugoj prostoriji. I bez pravo rasprave, tako je. Znači ja sam tamo sjedio, klupica je drvena, znači nema čak ni ovoga tapecirunga, ukupno 8 sati tamo sam. I onda oni su svi glasovali elektronski i onda sam se ja uključivao direktno, prvi put u povijesti skupštine i na početku to je bio smijeh, Klisović isto nije mogao smijeha voditi sjednicu. Tako da u principu ja ne mogu puno previše reći o samoj skupštini, odnosno sjednici, nisam mogao sudjelovati. Ono što mogu reći da je izglasan najveći proračun
u povijesti grada Zagreba, 3 milijarde eura, koji isključivo služi za predizbornu kampanju platforme Možemo i SDP-a. Mi često iz oporbe govorimo Možemo, ali nemojmo zaboraviti ko im drži lojtru. SDP. SDP sada, vjerujte, pri kraju će se razdvojiti, ići će solo odnosno odvojeno na izbore, ali ljudi nemojte zaboraviti ko je držao ljestve Možemovcima. S tim da će se morati sklapati opet većina u gradskoj skupštini, pa ćemo vidjeti kako će se onda opet povezivati. Da, sad definitivno će tako biti kako ste i rekli, dobro ste predvidjeli, jer neće više biti takve euforije. Ona kampanja je bila za rušenje starog sustava, koji tad kao nije valjao, a funkcioniralo je sve, a sad imamo sustav koji valja, a ništa ne valja, odnosno ništa ne funkcionira. Interesantno, ljudi to vide. I sa koliko god neko stao za govornicu, poput Tomaševića ili Klisovića, i tvrdi kako je sve super, kako će oni sad napraviti Šarengradsku, kako će napraviti spalionicu, to kaže Klisović, a onda kaže Tomašević, još nismo sigurni da ćemo napraviti spalionicu, ne razumijem, Klisović govori će napraviti, pa onda Klisović organizira put za sve članove skupštine u Beč, da vidimo spalionicu, pazite. Prvi put organizira, javim se samo ja. Znači, u redu, pa gdje su SDP-ovci, gdje su Možemovci? Onda nakon 2 mjeseca se organizira drugi put u Beč, prijavi se, znate koliko članova skupštine? 7. Jedino ja iz oporbe. Znači, nisu uopće zainteresirani. A smeće, spalionica i centar za gospodarenje otpadom je najglavniji problem, najveći problem grada Zagreba. Upravo problem na kojem je Tomašević dobio glasove, zabijajući onu zastavu naše Zagrebe, naše, ili kako se već zove, famozni na Jakušec. I onda, kada se treba riješiti problemi, kad bi rekli, ajde, krenut će u ovom mandatu, nitko, ama baš nitko od njih, osim jedne predsjednice, odnosno 2, Celakovski bio i jedna kolegica, Možemo, i je 2 iz SDP-a. I ja jedini iz oporbe. Da vi to imate dozu egzibicionizma ili volite biti da vidite i da znate onda o čemu govorite? Kako to da ste vi išli? Mene je interesiralo. Mene jako interesiralo kako to izgleda u Beču, a u Beču nije jedna spalionica. U Beču su 4 spalionice u gradu, u kvartu. Mene zaista nisam ovoga čak i neki video ni poseban snimio, mada sam želio, i postavio sam puno pitanja gradonačelniku Beča. Interesiralo me kako su oni riješili problem grafita. A oni su rekli, znate kaj, mi smo vam ova policijska zemlja. Znači, kod nas kad neko pofarba, dođe policajac, ne pita za osobnu, odmah za uši i u zatvor. I nema, tamo je represija. Znači, oni kažu, mi smo policijska država. Znate, a kod nas bi se svadio. Zake bi ja tebi dao osobno, tko si ti, ja imam svoja prava. Isto tako pitao sam da li im nedostaje za spalionicu materijala. Ne. Oni imaju 2 milijuna stanovnika, to je puno otpada. Oni razdvajaju, znači prilikom samog bacanja otpada, onaj dio koji se ne može razdvojiti, njega spaljuju. A onda prilikom spaljivanja ostane pepeo. A u tom pepelu ima još neko materijala, kao što su neki metali. Ti metali koriste prilikom izgradnje u građevini. Tako da oni imaju čitavu priču. Cijeli lanac i to funkcionira. I meni sad opet nije jasno. Znači, ako Tomašević je rekao da će u prvoj godini mandata riješiti problem Jakuševca, zašto nismo počeli rješavati? Bilo gdje. Građani Zagreba moraju shvatiti nešto. Mi proizvodimo otpad. I onda moramo negdje to raditi kod nas. Da li je to Resnik, da li je to Vrapče, da li je to Srednjaci, da li je to Trešnjaka. Negdje moraju biti te spalionice. Ne jedna, i više njih. Ali naravno, pridržavajući svih standarda. U Austriji se pridržavaju, mijenjaju se filteri. Zrak je tamo čišći nego u onom dijelu gdje nema tih spalionica. Razumijete? To su ti apsurdi i licemjerstvo. Znači, govore nečemu, trude se doći na vlast, dođu na vlast i onda totalno zapuste sve ono što su obećavali. Da, evo danas imamo u vijestima malo da prokomentiramo. Nova porezna reforma se tiče i Zagreba. Od nove godine morat će se sniziti porez na dohodak, što podrazumijeva i niži proračunski prihod. Koliko će zagrebački proračun izgubiti spuštanjem zakonskog poreznog maksimuma, bilo je
danas pitanje. Razumijete li se u financije ili to gospodin Kojić kod vas sve? Kod nas Računa, gospodin zbraja, Kojić, uzima. Slavko on je majstor za financije, ali poznavajući modus operandi od Možemovaca, oni će taj nedostatak nadoknaditi sigurno povećanjem komunalne naknade, režija građana Zagreba. Znači, neće se dogoditi da će oni ostati u minusu u proračunu, to će sve građani platiti. Uostalom, mi to i plaćamo. Znači, ovih 3 milijarde je od novaca građana grada Zagreba. A pazite, dinamika odvoza smeća se smanjila. Cijena je ostala viša, što znači da je cijena poskupila. I tako x stvari. Znači, oni smatraju, gledajte, aktivisti su bili. Živjeli su na blagajni na cici, kak se veli, od grada Zagreba i od države. Njima novac, njihov euro ne znači njima ništa. To nije njihov zarađen, to su oni dobili. Tako ih smatraju grad Zagreb. Jednostavno ga cicaju i ja sam siguran da će taj novac, a volio bi da sam u krivu, uzeti od građana. Ja bih htio da pokažu tu svoju, kako kaže, borbu za malog čovjeka i da onda taj dio nekako drugačije nađu. Pod uvjetom da ne dižu kredite sa promjenjivom kamatom koju do sad još niko nije digao, a oni su digli. Imamo kamatu skoro preko 7%, dok je Bandić dizao do 2%. To su milijoni eura. WhatsApp 099-616-7004. Prilika je da nam porukom napisanom komentirate našeg današnjeg gosta. Možete mu postaviti i pitanje. Dejan Kljajić nam je u studiju. Privodimo ovu godinu kraju, jer vi možda svodite neke račune, to jest kako vi to promatrate i možda očekivanja od sljedeće godine. Izbori će biti u svibnju. Ono što želim napomenuti na skupštini kolegica Dina Vasić, odnosno Dina Dogan, referirala se na čitavu realizaciju svih podružnica i trgovačkih društava. Sve realizacije su na minimumu, 18, 20, 30, 40%, što znači da novci koji su bili namijenjeni za to, odnosno što su građani platili i očekivano je bilo u planu komunalnih aktivnosti i samog plana izgradnje grada Zagreba, nisu potrošeni. A zašto? Zato što nemamo učinkovitu gradsku vlast. Nemamo osobe koje to provode. Da se razumijemo, vi kad uzmete u obzir sve zaposlenike, znači ne samo holdinga, trgovačkih društava, ustanova, tu su domovi zdravlja, škola, đački domovi, vrtića, to vam je jedna vojska od 15.000 ljudi. Razumijete? I za to morate imati sigurno nekih 500 dobrih generala ili generalica. A oni još dan danas, ali to je fenomen, nemamo, mi kao grad Zagreb, nemamo 4 pročelnika. A najvažnije onaj za financije. Mi imamo VD-a. Znači on nikako da nađe osobu koja planira taj veliki 3 milijarde veliki budžet, odnosno financijski plan. Znači, koga radi? Tomašević sam radi, pa onda pusti da se izglasa. Razumijete, znači grad Zagreb je druga po veličini financijska ustanova poslije države. I mi nemamo pročelnika za financije. To su za imovinu još. Znači, kad vama može biti jasno da se nikad nije dogodilo da grad Zagreb nema važne osobe, pročelnike na čelu tih samih gradskih ureda. To je smiješno. To su osobe koje je on naslijedio. One sad zapravo rade i zašto ne raspiše na javni natječaj? On govori da ima komisije i da je prilikom uhljebljivanja ovih 20 osoba koje sam ja pročitao, ima komisije. Gdje su uhljebljene te osobe? Uhljebljene su u različitim ustanovama, ustanovama za upravljanje sportskim objektima, u gradskom uredu za sport i obrazovanje, za mlade. Što znači da su uhljebljene? Nije bio raspisan natječaj ili mislite da nemaju adekvatnu stručnu spremu? Ovako. Bili su vam svi na popisu, na listi za lokalne izbore u vijeću mjesnih odbora gradskih četvrti. I tamo su bili na funkcijama. I sad kad dolazi kraj njihovog mandata, ne znaju kako će proći na izborima, onda ih zaposle na puno radno vrijeme. I ako dođe, da bar dođe do smjene s vlasti, oni ostaju zaposleni. E sad, nije to ništa sporno, ali to je ono protiv čega se Tomašević borio. Govorio je Bandiću da uhljebljuje svoje.
Jasno da je tu bila komisija koja je određivala javni natječaj, da li su kriteriji ovoga zadovoljeni. Pa imao i Bandić svoju komisiju koja je provjeravala iste te kriterije. Ali Tomašević se nije borio da dođe na vlast, da bude isti kao sam Milan Bandić, a radi još gore, kao najgore amater. A kako biste vi? Kako bi ja? Ja zaista ne bi onda dao... Jel bi vi bili protiv zapošljavanja onih koji su vas podržali u izborima, pa onda ne biste znali kako posložiti stvari u ustanovama koje vam pak moraju biti u službi? Ja ne bi obećavao, nemoguće. Ne bi obećavao da neću postaviti svoje ljude. Naravno da čovjek mora postaviti svoje ljude kojima vjeruje. To ima logike, tako. Ali nema logike da to radi u 4. godini mandata, da ih zapošljava, da ih miče sa političkih lista. Znači oni su bili politički, oni su članovi stranke, oni su ljudi koji su donirali, razumijete, to je onda uhljebljivanje. A da nije tako govorio, ljudi bi rekli, ok, to je normalno, pa moraš imati svoj tim ljudi. Pa naravno, pa pročelnik za sport Luka Juroše, tako se zove, je isto Možemovac. Pa naravno, ali ne možeš onda puniti glavu građanima grada Zagreba da nisi takav, da ćeš biti bolji, pod navodnicima, da ćeš manje raditi s pripuzom, jel tako, a sad radi 5 puta više i nikome ništa. Pa šta to znači? Da lažeš? Mislim, znate ono, kad lažeš, onda i kradeš. A on uvjerava, on nijedanput nije stao pod mikrofone. Ja bi mu onda tu skinuo kapu. Ljudi moji, pogriješio sam. Ljudi moji, Plineru sam zeznuo. Ja sam zeznuo ili zeznuo je direktor Plinare. Sad će mu dati otkaz. Ne, nego on izgubi 120.000 korisnika u Plinari i dođe i kaže mi imamo pobjedu. Zašto imaš pobjedu? Pa zato što sam zadržao 200. Pa treba se svih 320.000. To su milijuni eura godišnje zarade. Naravno, toga se plaćaju zaposlenici u Plinari Zagreb. Razumijete? On cijelo vrijeme manipulira. Onda je rekao, ok, smijenit ćemo direktora. Greška je moja ili njegova. On je odgovoran. Mi iz opozicije i obični građani ne bi mu ništa mogli reći. Jer radi kako treba. On ne radi kako treba, manipulira. On je, ajmo reći jedna riječ, hipokrit. Jedno radi, drugo misli, treće ovoga govori. Mislim da većina naših slušateljica i slušatelja stalno čeka da se ne zapošljava po političkom kriteriju, nego po stručnosti, a stalno vidimo da se ovaj model ponavlja, kao da i dalje nismo dovoljno zrelo društvo. A sad ću vam isporučiti i komentare naših slušatelja. Kada je stara vlast u gradu dobro vodila gradske službe i financije, zašto je onda grad u takvom stanju kakvom vi prezentirate, a i vaša stranka dobro stoji financijski? Šteta što su tako dobri stručnjaci napustili grad, jer da nisu sve bi klapalo kao i u doba starih gradskih vlasti. Grad je naslijedio med i mlijeko, a sada je jad i čemer. Kao da je malo sarkastično. Da, ja se zahvaljujem na tom pitanju, ja ću vrlo jednostavno objasniti. Da je grad u banani je govorio Tomislav Tomašević. Evo recimo da smo vi i ja dobili vlast. Vi i ja bi otišli u banku, ali ne prvu, nego bi dogovorili normalan kredit. Situacija u kojoj se našao Zagreb nakon izbora je normalna situacija i u kojoj bi se našao i sam gradonačelnik Milan Bandić. Otišao bi u prvu banku, dogovorio kredite da ispegla ta dugovanja, ali po fiksnoj kamati. 2-1%, nebitno. Tomislav Tomašević naivno je uletio točno u ralje bankarima. Mislim da su 4 banke. Potpisao ugovore za kredit sa ne fiksnom kamatom, nego promijenio na 7%. Dao u zalog pod hipoteku nekretnine na moru, u Istri. Znači on je tako ispod naivan. Ja, ne znam da li je slušateljica ili slušatelj, bi poručio, svatko od nas bi spasio grad kao Tomašević, ali puno bolje nego kak je on spasio. Imamo još jedan komentar. Kada će političari prestati pljuvanjem po drugima uzdizati sebe? Koje su kompetencije i reference, to jest postignuća gosta do sada?
Pa, to je često pitanje. Manje pljujete nego prošli put u emisiji. Kada ste odlučili biti afirmativni, a ne... Mislim, pljujete, birate riječi i manje ste agresivni. Argumentirano prokazujem. Ja kažem, ja ne kritiziram, prokazujem na greške koje čini sadašnja vlast. Ono što želim reći, mi ćemo konstruktivno govoriti u preizbornoj kampanji. Zakaj bi mi govorili sada naša rješenja pa da nam možemo se pokupe? Jer oni su spremni i plagijat napraviti na osnovu naših ideja. Tako da mi projekte imamo izborni samu kampanju razrađenu do samoga od početka do kraja, tako da u preizbornoj kampanji ćete sigurno čuti naša kreativna, odnosno rješenja koje mogu pomoći građanima grada Zagreba. Evo, pohvalite se s kompetencijama, to je još pitanje slušatelja. Ja sam osoba koja je radila u privatnom sektoru čitav život. Od samog konobara, skladištara, dostavljača, došao sam do direktora tvrtke koja imala promet 1 milijardu kuna godišnje. Evo, i trenutno vodim još i odbojkaški klub koji ima 600 članova, 1200 roditelja, igramo najviši rang odbojke, prvu ligu, idemo sad vjerojatno u Superligu, prvi smo, tako da u principu sve gdje god i što god sam radio, davao sam 200% sebe. I samo moj rad me doveo tu gdje jesam. Politikom se bavim slučajno. A u onom trenutku kad je gradonačelnik preminuo, kad je Tomašević preuzeo vlast, pokazalo se nakon kratkog vremena da to ne ide u ovom smjeru. I moja dužnost moralna, a i građana grada Zagreba, je da pokušam zajedno sa građanima vratiti grad Zagreb samo u normalu. Ništa bolje. U normalu. Jer sada grad Zagreb nije u normali. Dosta ste kreativni. Evo, na početku ste rekli da ste na društvenim mrežama, želite se približiti mladima. Imate vremena za to? To je full time job. To je jako zahtjevno. Nije lako napraviti filmić od nekoliko minuta, a da bude efektno. Od nekoliko minuta, da. Znači, kao prvo radimo do nekih minutu, odnosno 90 sekundi. Još radimo subtitle, znači tekstove, i za tako nešto vam treba sat i po. A onda morate dići na svih 5 platformi. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X i još na WhatsApp kanale. Gdje vas najbolje prate? Nećete vjerovati svukuda. Da? Ali TikTok ima preko 20.000 pratitelja, Facebook 15.000, YouTube počeo jako rasti kod nas i X iznenađujuće je odličan popraćenost, jer na njemu su isključivo političari i novinari. Pa kad nešto objavim na X, onda novinari postavljaju pitanje, tako da evo, svaka platforma ima svoju ciljenu skupinu. I nije lako. I za kraj još jedno pitanje uz zahvalu onima koji su se javili na WhatsApp 099-616-7004. Bokić, kaj vaš gost misli o zapošljavanju stranih radnika u uslužnoj djelatnosti koji ne znaju hrvatski jezik? Se susrećete vi s tim po gradu? Da. Mislim da je to loše za sve nas, ali to je nažalost i trenutna politička situacija u gradu Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj. Jer kad nemate nikog ko bi htio raditi, mislim, plaća u gradu Zagrebu je 700-800 eura za te nisko kvalificirane poslove. Niko ne želi, onda moramo biti zahvalni da bar netko želi, jer bi sve stalo. Da smo svi za to krivi, jesmo. Ne govorimo za političare, nego i za građane. Birali smo vlast koja je donijela takve odluke, ali ti ljudi nisu krivi, došli su trbuhom za kruhom. I treba ih, ajmo reći neku ruku, i cijeniti što su tu. I biti zahvalni. Jer da njih nema, naše gospodarstvo bi se urušilo. Da, mislim da većina ljudi je imala dobra iskustva s njima. Oni se trude. Ne znam sad ove neke podatke, ako vi imate, je li bilo nekih incidentnih situacija, ali ima i naših sugrađana koji znaju biti neprikladnog ponašanja. Tako je. Pa mislim, vi imate svaki dan crnu kroniku. Je tako? Gdje Zagrebčani i Zagrebčanke ih pune. Ne strani radnici. Znači, i da se dogodi takva neka stvar, incident, tako je, statistike, oni su ljudi. Ja kažem, opet ponavljam, nije mi drago da smo došli u tu situaciju, ali kad smo u toj situaciji, onda moramo imati razumijenja za te ljude. Imam osjećaj kao da ste se malo ispucali na sjednici gradske skupštine, pa ste danas tu malo mirniji u ovoj emisiji gdje su bile vaše minute.
Došli smo polako do kraja. Jeste li rekli sve što ste planirali ili biste možda još neku poruku uputili? Pa ja bih zaželio čestit Božić i sretnu Novu godinu svim slušateljicama i slušateljima. I to je to, da nam bude sljedeća godina puno bolje, puno ljepša i da svi budemo živi i zdravi. Naša obitelj, da budemo što više sa obitelji. Evo. Biće intenzivno, pogotovo prvih 5 mjeseci, jel da? Vi sigurno krećete odmah iza nove godine. Ja sam krenuo već, pardon. Već ste krenuli, oprostite. Evo, imate veću pojavnost u programu Radio Sljemena nego što smijete se izraziti u skupštini. Hvala lijepo i to na tome. Cijenite, vidim. Da, cijenim. Hvala vam lijepa na ovom susretu danas u programu Radio Sljemena. Hvala na pozivu.